Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heşe ürü çaresi batı 2025 seyşemli Brüksel'e saat 8 lâmedede. Hemen uçan serisi bir peşkeş bikenden de mazadi araya berapoya. Arteşa Türkiye gündevaren tıltemre toparan ker hatraganı ku Arteşa Türkiye dagirker uçetin ve piştini ve şeve günde derdara gündevare bakure tıltemre toparan ker. PYD şehitgirna hoger Arabo şermezagir partiye Ekitiya Demokratik PYD derbare irişa devleta Türk'a dagirker yerletici endamevan hoger Arabo şehitgirna vide daxuyanekta. PYD sersağı jimalbata şehit u geli heremere khwest u gud hoger Arabo jimalbateke volat Pariz'e leser rehin iştimani u fedekariye dınava malbateke volat Pariz'de mezin bu. Hevri hoger dınava reksina civanen PYD'de tek oşindikir. خودی لیانه که شورش کرد او تکوشینه بو همودم او در فتن خو دخستن خدمت خورد کردن ریخستن او دوزا گله خو دوی نابرده مجلس مالباتن شی دانجی جبو شهادت تا هوگر عربو و اندام کوردیناسیون کنگره ستار هیوا عربو پیاما سرساقی وشان هر واسوزا خودی در کتنال تکوشینه واندا Çalakiyeli bendava tişne duroja pistune heminde berdavam dike duhu bişev der dura bendava rasti toparana dujvar hat iru de saatin serisi gehide tevi havaya sarji çalakvanan herikin bendava tişne roja bişemi gipsiya gerji kantonun tapka reka u dera zore giştim bendava tişne da bu beşerine ve taparasını vurgun duhu der dura bendava rasti toparana ke tult hat çalakvanan serisi ve çalakiyeli darkıstının hey sahayla hemberi iri şanışanda o kastın ku eriş ravastın. Çalakvanan takaskirin ku hatta ku eriş ravastın o evle kariya bendava tışne be garanti kirin evi çalakin ku berdevam ki. دسته تندرستی رهبری خسر انجام شهری دنابر 8 چله حتی یک اثباتی داخویانی کشکره کرد. لگوری داخویانی دوی دمیده 41 سیویل شهید بونه 258 سیویل جی birindar buna. Desteğe tendürste encama erişin devleta tıkradagi karya pencu nehrojan roj be roj naveşi danji reskirne udbeje ev eriş bune sedama zirareke mezelne gelen heremeye u bine saziyavi. Jahaşte çile hatta bese çile ile bendava tışni 23 kez şehit bune 220 kez birindar bune. Jahaşte çile hatta bir yek esbat ile bajarın cudayın Bakur şate Suriye 18 kez şehit bune su 8 kez birindar bune. Qaseden aslamaya çarşıdan eşkere ke navendar agandına hizin Suriye Demokratik qasede leser malpere xoya fermib da xuyani ke aslamaya çarşı arvanan eşkere ke navendi dest şankir ku şervanın qasede yekitiya gelen o PKK'nin Bakuruşate Suriye'de Pariz'in o ve bu Pariz'in. Huyna gele Kurd, Arap, Süryani, Ermeni, Asuriyan, Doğura Parazna ve Aha Piroz'de tevlihe buye. Diveriya leheng o Piroz'de çar şervan şehit bun. Kasede sersağıda malbat o gelen o nave şehidan vuha eş gerekir. İvan Ekrem Kurdi, binas nav dilgeççiya. Lehasike jidayik buye nave dayik Kasume nave bav Ekrem diye kesibata 2025 ande lebendava tişne şehit bu. Fehet Eyüzbi binasnav dildar dirbesiye. Le dirbesi jidayik buye nave dayik Cemile nave bav Eyüp diye kesibata 2025 ande le nexweşxaneye şehit bu. Lorenz Hüseyin Mahmud binasnav Gendal Kobani. Le Kobani jidayik buye nave dayik Leyla nave bav
Hüseyin yeke Sibata 2025 li Zirgan gundê Esediyê şehîd bû. Milat Nidal El Salim bi nasnav Rojhat Serêkaniyê. Navê dayîk Zehra, navê bav Nidal di yeke Sibata 2025 de li Zirgan gundê Esediyê şehîd bû. Zübeyde Zümrüt got ve em 100,000 bibin biherikin Strasbourgê. Hevserûka kecedeke Zübeyde Zümrüt beşdarî civîna gel li banliyôyê Villers Slabel bû û axaftinê kir. Hevserûka kecede Zübeyde Zümrüt li vir axivî wiha got. Di qonaxa îro de em komployê bi temamî têk bibin. Komplo bi azadkirina rêbertî bi temamî têk diçe. Herkes rojava diparêze. Felsefeya rêbera po diparêze. Berxwedana 10 sal berê li Kobanê îro li tiştînê berdewam dike. Ruh heman rehe. Gel bi şervanan re li berxwe dide. Ev reh ji felsefeya rêbera potê. Em jî hêza xwe ji vir dikirin. Zübeyde Zümrüt di dawiyê de banga beşdarbûna mîtînga di 15 Sibatê ya li Strasbourgê kir û got beşdarbûna gel ya di çalakiya Strasbourgê tê jiyaniye. Nebêjin mayê kêm wê çi bibe. Divê em bi 100,000 bibin û biherikin Strasbourgê. Tülay Hatimoğulları banklı da silatariye kir ku penga gavan bavije. Di çarçoğu hevdetinin açtığı azadiya civakya Dem Partiye de Lenavça İstanbul Sancaktepe civina gel hat pekanin. Hevseruka giştiya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları da civina geldi akıbi. Tülay Hatimoğulları barxodan rêbera poyalı İmrali Slav Gerogut li Türkiye her rojin tene kuştun. Her idayı Pınar Gültekin, Jali, Cemal Metin Avcı ve hata şehit giren o bi sahyate şevutandın. Daraza Türkiye kujerin jinan ceza nake. Em vekeden parti emi bi duruşmaya jinjiyan azadi tekoşina xwe bidomînin. Tülay Hatimoğulları Balkşanser şerê cîhanê ya siyemîn ji got rêbera po dixwaze dawî li şeran bîne peyamên wî dîrokîne. Divê Tirkiye jî li gorî vê tev bigere. Nabe ku Tirkiye bi çeteyên SMO yên paramilîter re êriş rojava bike. Li bendava tiştîn gelan kirdike. Divê êrişên îha û sîha werin rawestandin û çeteyên paramilîter SMO werin belavkirin. Hatimoğulları got Birêz Öcalan ji bo aştiyek mayînde kar dike. Divê Tirkiye pêşniyarên rêbera po cidî bigire û dem li dest gavan bavêje. Divê girtiyên nexweş werin berdan, girtiyên ku dema wan hatiye dawî jî werin berdan. Eger dixwazin pirsgirêka Kurd werî çarşîserkirin divê demil de şert û mercên Birêz Öcalan werin başkirin, azadiya wî werê mîsogerkirin. Çarîserkirina pirsgirêka Kurd wê Tirkiye demokratîk bike. Birêz Öcalan ji bo aştî û pêşeroja gelan Tirkiyeyê yekane aktor e. Çiğdem Kılıçkılıçar got ve Abdullah Öcalan azad ve hevdetinin açtığı azadiye civakeye DPP Dem Parti'yi devam dike. Leri xısına bacarı sirtiya Dem Parti'ye ve beştariye hevseruka giştiya DPP Çiğdem Kılıçkılıçar civin hatlı darxıstin. Hevseruka giştiya DPP Çiğdem Kılıçkılıçar de civine de axaftın kir. Uçar got işaret verirse rêbera poker û hagot. Ji bu çarîseriya vê pirsgirêkê divê karibe partî rêxistin û gelê xwe re nîqaş bike. Çima têne bendawarî ji Birêz Öcalan tê kirin. Dewleta ku îddia dike ew aqileke dest nîşan dike çima gavekê navêje. Li meclîsê ısrareke ye. Di nîqaşê navbera salên 2013-2015 de partiyên muxalîf tevlî pêvajiyê nehatibûn kirin. Nav bi tevlîbûna hemû partiyan re divê nexşeriyeke vê pêvajiyê diyar bibe. Lêbelê li ti cihê nîqaşeke esasî nîne. Çiğdem Kılıçkılıçar anî ziman ku ev nîqaş nabe ku ji desthilatdariyê re bêhîştin û got bi destpêkirina 100 sala nû re ji bo em berpirsiyariyê bi cih bînin em li hev kom bibin. Li gorî netewêniyek bûyî Rusya hevdû neh leşkerên Ukraynayî yên dilgirtî înfaz kiriye. Komisyona şopandina mafê mirovan a netewêniyek bûyî daxuyan ku ji meha tabaqê vir ve di 24 bûyeran de hevdû neh leşker hatine înfaz kirin. Serokê komisyona Daniel Bell anî ziman ku di
raya gişti ya Rusya'da hinkes bangavazi kirne ku leşkerin Ukrayna'yı verin infaz kirin u rasti kiryarın dervi murivi verin. Bel ani zaman ku bangên bi vî rengî dibe ku tevgerên dervê mirovî teşvîk bike. Netewênek bu rapor kir ku par ji alî Ukraynayê ve leşkereke Rûs hatiye infaz kirin. Omdusmanê mafê mirovan a Ukraynayê Donald Lobens her tim bi rêk û pêk daxwaz dike ku netewênek bû komîteya xeça sor a nav neteweyî înfaza leşkerên Ukraynayê yên dêrgirtî lêpirsin bike. Belê godan jemenû çên serî bi pêşkêşkirina xatirê we demaş.